Pemirsa Pesta Kesenian Bali pindah ke Parikrama Seni Pinih Ageng Ring Bali, sani kemargiang selami abulan. Ring Parikrama inucap menedundang dasan tali seniman ngawit anak alit kantos reda. PKB dados pengupaya antok ngemit budaya sejroning raksa tetamian leluhur Bali ni. Alikan zaman sampun ngembasang kauripan sani sayan modern, sani ngawinang keramani sayan ake kedautin antuk nalebang budaya anyar, sani kekantenang sayan dangan sayang ring tradisional, ake pemidabdab sani ngawinang budaya lokal ketilarin, tekadi kawentenan budaya asing, napi malih, Bali, bina ketetujuan internasional, kawentenan budaya asing patut keselain becik, melarapan kawentenan Pesta Kesenian Bali, PKB, sani Raja Kemargiang nyabran warsa oleh pemerintah Provinsi Bali, sida angin genah ngelimbakang perikrama, miwa kreativitas para seniman sejeroning ngemit tetamian leluhur Bali, antuk nyokong program penggalian pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali, sani adiluhung. Kerama taler satil antuk ngaksiang sesolan seni Bali nyabran warsannya ne, pungkuran, tetamian budaya Bali, mangdane nenten ngereret sangkaning budaya asing sani ngelimbak ring Pulau Dewata, PKB, pindah ke genang ngelimbakang seni, dados pengupaya untuk nyelehin malih penglimbakang budaya asing. Sili tunggilnya nih, sesolaan kesenian ring PKB, parade, gong kebiar, sanes tata kejantosin oleh penonton. Para seniman taler sumaken, terus sampun membukti, ngelestariang budaya, ngelintangin PKB inucap. Pesta para seniman Bali, taler pengupaya ngelimbakang saha ngemit tetamian seni budaya Bali, PKB, inggi punika gena sejeroning raksa kauripan seni, budaya, miwa tetamian leluhur Bali. Juliana, Bali TV.